Yeah. Idemo za Minhen. Nastup Frećka kontra Indiga Exil. Bolje ćemo iz Stuttgarta. I vidimo se nakon drugoj rundi tamo. Ko Augsburga. Evo vidite. Kako to želiš, modeli Tupac Amaru, svijet u retrovizoru. Nema minute za predah, život je kocka, život je kurva. Ko za rasijska sveta, čuvam žale zaprava. Prosveta i kanata, samo čuje vatata, čuje vatata, čuje vatata, čuje vatata. Dosta! Ljudi, stigli smo u Minhen. Idemo prvo na ćevape, 10, brate, tako se zove ćevapčinca. Idemo dobro, ja se spremimo za koncert. Upravo smo ugledali jako dvije lijepe cure. A imamo dva jako lijepa prazna mjesta za njih. Stigli smo u Minhen. Došli smo tu ispred kluba MCM, neka jedna. Tu smo za sve, za ljubav i respekt, za braću i sestre. Gdje god su moji, FMčem stoji, FMčem stoji. Gdje god su moji, gdje god su moji, FMčem stoji, FMčem stoji. Gdje god su moji, gdje god su moji, FMčem stoji.
Karlsruhe, Stuttgart. Ubrzo ulazimo u Stuttgart. 3 sata ujutru. Peace out.